Imam Muslim rivayet kılat, Hazreti Abu Hurayra aytat, Peygamber aleyhisselam aytdı, men bir adamdın beyişte jırgap жүргөнүн gördüm. Yatakallabu fil cennet degeni beyişte nar odarılıp, ber odarılıp degen, odarılgan jırgap жүрөт деген söz. Bir gün kölgө barat, bir gün narınga barat, bir gün çүйgө barat. Odarılıp degen ошол деген söz. Jırgap жүргөнүн gördüm, jırgap жүрөт деген söz. Эмнеге dese, ушул дүйнөдө жолдун ортосуна бутак салаңдап түшүп, адамдарга зыян берип аткан даракты кырккандыгы үчүн. Азыр адамдар жолго дарактарды неге алган? Кыркайын десең, андай мында мөмө дарак деп айтылат. Бирок адам мөмөгө зыян тийгизбейт. Адамдарга зыян тийгизип, мөмөгө зыян тийгизбейт. Жолго барсаң, дарак өскөн, алда өсүп туруп, жолго кыйшайып калган, эки адамдар эки машина өтүп турган жерден бир машина өтүп турган болуп калган. Тиен десең, балая калдың мисалы үчүн. Ошон үчүн, урматтуу бир туугандар, жолдон эмне этият болуш керек. وعن أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به. Hazreti Abu Barza aytat, ya Allah'tın Nabi, peygamberi, bana bir neseni üret dedi, oşondan ben payda göreyim. Bir nesi üretini alayım deyip suradı. Kale, e'zilil aza anit tariqil muslimin. Ravahu Muslim. Ayttı, sen mu'minlardın, musulmanların yolundan ızanı ketir dedi. Muna uşul sana payda da ayet. İmam Müslim rivayet kıldı. Ve senazkuru hadise Adi ibn Hatim ittaqu nara fi babil alamati nubuwa inşallah taala. Alemi janağı peygamberçiliktin belgileri degen bab kiret kitep neteginde. Oşol jerde Adi ibn Hatim degen hadisin keltir, al jerde ittaqu nara degen hadis kelet. Mishkatın aslı kayseli Masabih Husuna degen kitap. Masabih'te oşol jerde bir hadis var. Bu jerde tozokton kurmanın jarımı menen bozudağı saktan kıla degen emne hadis keletire de. Bирок bu bayatan beri kaytalanıp kaldı hadislerin manileri de şonu etek kaltırıp durup o şakta da gelgen eken. Bu jerden hazır kılıp koydu deydi. Demek şunday maydır matibin tozokton bir kurmanın jarımı menen dağı sadaka verse saktansan bolot dedi. Demek hareket kıla veriş gerek. Hiç vakta kıla turgan amalını az go kichine go dep aytbagın dedi.